सूर्यवंशये शाक्य परपुरे संविति रजसीने ඔපවත් කරමින් මෙලොවට බිහි වූ සිදුහත් කුමරුවනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනා බකන කවුරුත් දෙන සිටියේ ලෝතුරු සම්මා සම්බුදු පදවිය ඔබටයි හිමි වූයේ सिद्धार्थ गौतम भवदुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भवदुःख शून्यं देवं लोकग्रजनतं वन्दे भगवन् अर्हतं वन्दे सुगतं भगवन्तं वन्दे बुद्धं भगवन्तं वन्दे वन्दे भगवन्तं सटक मिथुन्या बिदलू कर्मय गुरुतन पीटू उल्लाकेट सेट सलसू भगवत गौतम निरिदू सिद्धार्थ गौतम भवदुःख शून्यं देवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भवदुःख